Kiumia kimwe tu thutha wa gavana Kaunti ya Kiambu William Kafogo guthundura kiharo gya kiriu mwena wa Gikambura, riu waki wa kiharo ta kiu mwena wa Ruiru ni wambiriirie. Mbeu njithi na makiria athaki a mubira wa maguru. Sasa hatutakuwa si lazima ati mtu aende bali ama wapi. Sasa tuko na carpet hapa nyumbani. Tulikuwa tunachezea, na ilikuwa yenyewe ukicheza wezi dive na gwakwo, yaani ilikuwa mara. Kisa inaweza shukuru our government juu nyewe wanja kaa iko tu sawa, unacheza unakuza talanta yako, si kama vijana tumefurahia. Kiharo giki kia Ruiru na gya Gikambura ni cia athaki 11 o mwena. Oriri iharo ingi igiri ciirigiriirwo gwakwo cia athaki 7 o mwena. Ici ciothe 4 ikirigirirwo kuhuthira muigana wa ciringi milioni 42. Na kiharo giki kia Ruiru nakio ni tukuruguria gugikinya Friday nakio ni 11 aside. Na twina kingi tukaruguria Saturday na ni kiharo gya Kagwe nakio ni 7 aside. Na twina Juja Gashororo nakio ni 7 aside. Iharo ici ciothe cikakorwo ciina total cost ya 42 million. Kuringana na Mugo, iharo icio irira matagwo ni aikari, uguo kumahe wira na o ihinda-ini riu kuongerera igoti riria kaunti ya Kiambu iria mukagira. Inooro TV, njitagwo Joseph Washira.